Hvala svima koji ste večeras sa nama. Ovo je još jedan događaj u okviru Serbian Product Community-a. Večeras ćemo pričati o OKR-ovima i pričat ćemo u suštini iz perspektive nekoliko kompanija i da kažem da videti kako su kod njih implementirani OKR-ovi. Večerasnji događaj će biti u formatu panela. Imamo već neka predviđena pitanja za naše učesnike, ali svakako sva vaša pitanja su dobrodošla. Slobodno ih postavite u chat. Kad budemo završili sa ovim, da kažem, zvaničnim delom, krenut ćemo da čitamo pitanja kroz chat. Večeras sa nama Nemanja Šilić-Todorović, Bojan Milutinović i Branimir Trišić, naši panelisti. Dobro večer. Ja bih prvo zamolila ovako redom da se predstavite svako u par rečenica, čisto da upoznamo ljude sa vama. Možda Nemanja ti da počneš. Kao što vam reče, ime mi je Nemanja Šilić-Todorović iz Subotice. Imam nekih 5 godina iskustva u product svetu. Karijeru sam započeo i dalje sam tu, što bi se reklo, u kompaniji Infostud. Promijenio sam za sada 2 biznisa, promijenio sam na neki način kao i 2 firme. 3 godine sam proveo u polovnim automobilima kao product osoba i nakon toga sam u 4 zida, evo već 2 godine. Gde sam u nekom momentu, da kažemo, izašao iz operative produkta i prešao u management, ali i dalje pratimo trendove generalno produkt sveta kroz svoj tim. Eto, to je vrlo kratko. Hvala. Bojane? Dobro večer svima. Ja sam Bojan. Trenutno sam agile coach u firmi TomTom. Znate, to su one navigacije što vas često provedu kroz neku njivu ili nešto tako. Imam 12-13, više ne znam ni sam, godina iskustva. 8 godina sam već Scrum Master, Agile Coach i tako dalje. Sa OKR-ovima se sreo u trenutnoj firmi pre jedno 4 godine i eto, želeo bi da večeras čujem šta vi mislite o tome da i podelim svoje iskustvo i nadam se da ćemo svi nešto naučiti. Hvala, Boki. Branimir? Dobro večer i od mene. Ništa, ja sam krenuo karijeru kao telko inženjer i bavio se svojom strukom neko vreme. Onda prešao u produkt. U produktu sam već nekih možda 6 godina. Radio sam i kao product manager i kao product owner. Bio sam na pozicijama gde vođene su mobilne platforme, web platforme i od posljednjih godinu dana sam menadžer product tima u kompaniji Humanity. Eto, to bi bilo ukratko od mene. Hvala. Pre nego što počnemo onako da ulazimo malo dublje u iskustvo u vašim kompanijama vezano za to, bilo bi dobro čisto da napravimo uvod za ljude i da kažemo šta su to uopšte OKR-ovi. Da li bi mogao neko od vas čisto onako u par rečenica da nam to objasni? Ok, hoćeš ti? Mogu. Pa ukratko, to je jedan od frameworka za rad sa ciljevima. To je baš ovako ukratko. Inače, ja svojim rečima kad bi objašnjavao, ja ga zovem kao framework koji nam pomaže da unutar kompanije uskladimo ciljeve različitih delova ili različitih nivoa unutar jedne kompanije. Najčešće su, mislim, uglavnom su u obliku objective i to je kao cilj koji bi trebalo da bude motivišući, ambiciozan, inspirativan, jedna rečenica i set rezultata, key results, tako je zvanični naziv. Znači, neki od mnogih rezultata probrani su kao ključni i njih ima
by the book 3 do 5, viđao sam više, viđao sam i manje. Trebalo bi da budu merljivi, klasični smart ciljevi, merljivi, time boxovani. Bilo bi dobro da predstavljaju neki outcome, znači da predstavljaju rezultat, a ne da su u formatu da, ne, znači uspjeli smo ili nismo uspjeli i to je, jel te, komplikacije koja nastaje, znači da razumeti šta je stvarno outcome, a šta je output. Tako da eto ukratko, znači objectives i key results, rečenica koja je objective i nekoliko key resultova koji nam pokazuju koliko smo stigli do ispunjenja tog cilja. To je ovako ukratko kako ja to prezentujem. Sad ne znam, Branimir i Nemanja, imate vi nešto da dodate na to? Generalno je to. To je to u teoriji. Dobro, ajmo da vidimo kako je u praksi. Kako se u vašoj kompaniji koriste OKR-ovi? Branimir, hoćeš možda ti sad prvi? Mogu. Kompanija koristi OKR-ove. Mi ih koristimo delimično kako bi trebalo. Imamo naravno i svoje neke varijacije. Najviše u ovom delu kako se definišu key results, znači nekada to jesu konkretne metrike koje mogu da se prate, a nekada jesu outputi. Znači da li se nešto desilo, da se nije desilo, da li smo neki artefakt pripremili ili nismo pripremili recimo za sledeću fazu. Generalno setuju se kvartalno, znači flow ide da recimo krajem decembra krenut ćemo lagano da svodimo, da gledamo te metrike zapravo koje pratimo, key results, i da u prvoj nedelji narednog kvartala ćemo da zatvorimo ciljeve, da vidimo šta smo uspjeli, šta nismo uspjeli, i naravno u paraleli ide proces setovanja novih OKR-ova za naredni kvartal i kreće da se radi na njima. Što se tiče kako ih setamo, uglavnom su da kažem top-down, kreće od nekih kompanijskih ciljeva i onda se pravi veza recimo sa produkt ciljevima, znači šta je možda potrebno uraditi na produktu da bi se ti ciljevi ostvarili, i ono što je dobro da kažem, što se to otprilike vidi veza i kad se dalje ti ciljevi predaju timu ili pojedincu, kako zapravo tim ili pojedinac doprinosi ostvarenju kompanijskog cilja. Ovo što je Boki rekao vezano za to kako ih pravimo, svi su vremenski ograničeni, samim tim što ih, da kažem, trekujemo kvartalno. Obično je i rok za ispunjenje key resulta i cilja do kraja kvartala. Naravno, desi se da nekad prokliza, obično se prenosi u naredni kvartal, sad da li u identičnom formatu ili uz neke izmene vezano za određena saznanja koja smo prikupili u cilju gde je primarno rađeno na tome. Uglavnom su merljivi na neki način i trudimo se da budu blago streči, da kažem, da nije uvek, nisu dosegljivi 100%, tako kažem, da budu onako blagi izazov za tim ili za pojedince. Što se tiče kako ih trekujemo, obično to radimo nedeljno, na jedan sastancima, recimo ja sa svojim timom prolazim na jedan ciljeve za svakoga od njih, ali takođe jednom u 2 nedelje na weekly produkt sastanku, takođe svi zajedno svi prezentuju svoje, da kažem, ciljeve i ključne rezultate dok su stigli, da li imaju neke blokire, da li im treba pomoć. To bude dobro mesto da se, da kažem, ostatak tima upozna sa stvarima na kojima neko konkretno radi, i često se desi prilika da se napravi neka sinergija ili da neko možda kome treba pomoć, da neki drugi član tima uskoči sa nekim znanjem ili iskustvom. Eto, toliko o humanity. Super, hvala ti puno. Ovo je bilo baš onako lepa slika od početka do kraja, što bi se rekla.
Nemanja, možda ti da nam ispričaš kako izgledaju OKR-ovi kod vas? Može. Mislim, ja sam došao u kompaniju 2017. i to je bio neki moment kada su OKR-ovi krenuli da zažive i od tada su doživjeli, tako reći, 2-3 faze, da ih tako ja nazovem, bar sam ih ja lično proživao. A trenutno u 4 zida ciljevi, odnosno objektivi se postavljaju, da kažemo, krovno. Postave se krovni ciljevi biznisa, da definitivno svaki sektor unutar business development tima i ostalih sektora znaju u kom pravcu ide. Zatim, svaki tim da kažemo, usklađuje i planira kako može kroz svoje ciljeve da doprinese tim krovnim biznis ciljevima. Ono što se dešava u među nekom, da kažemo, prostoru jeste da postoji usklađivanje biznis ciljeva između svakog sektora. Konkretno, da kažem sektor, mislim na sektor prodaje, korisničke podrške, marketinga i ostalo. Kod nas u 4 zida je specifično to što, da kažem, biznis ciljevi su ujedno i timski ciljevi. Ključni rezultati je ono što se razlikuje. Generalno gledamo, što je Boković rekao, da imamo 3 do 5 ciljeva. Nekad probijamo, manje još da sad nismo imali, a broj key resultova nam takođe varira u proseku od između 3 do 5. Nakon toga se ti, da kažemo, ključni rezultati ili ti KR-ovi spuštaju na individualne ciljeve i onda oni postaju zapravo objektiv određeni individue ili određenog, da kažemo, novoformiranog tima koji čini, da kažemo, grupu od različitih sektora, tipa tim prodaje, tim produkta, kada se razvija nešto komercijalnog tipa. I onda oni unutar svojih, da kažemo, objektiva opet prave svoje key resultove. Ono čime se vodimo kada pišemo, odnosno kada pravimo ciljeve, vodimo se da budu po SMART principu, odnosno da budu specifični, da budu merljivi, da budu ambiciozni, to je taj moment što je Branimir rekao, da budu malo streči, ali donekle da budu realni, da ne bude sada kao napravit ćemo Space Shuttle, a to nije baš realno. I ono što se uvek trudimo jeste da budu vremenski definisani. Nekad nam, da kažemo, timski cilj ili sektorski cilj možda nije vremenski definisan, ali ako se zađe dublje u lične ciljeve, oni su, da kažemo, vremenski definisani, da postoji ta struktura top to bottom, gde do određenog cilja zapravo vidimo kroz nečije lične ciljeve njegovu vremensku instancu. I ono što je zanimljivo kod nas, što mi nismo, bar mi ne u 4 zida nismo top to bottom toliko, nego smo više bottom to top, odnosno ljudi u svojim sektorima prvo osmišljavaju kako mogu da doprinesu strateškim ciljevima i onda se, da kažemo, to usvaja, tako reći, višak, po znacima navoda, višak se odbacuje, a ono što je potrebno i što je zaista fokus se zadržava. Dešava se i obrnutih situacija, ali generalno pratimo da bude ovako. Eto, to je vrlo ukratko. Zanimljivo. Možda samo da nam pomeneš kako pratite progres ovih OKR-ova? Generalno pratimo ih na mesečnom nivou, nismo toliko česti, da kažemo, na nedeljnom ili dvonedeljnom. Jednomesečno, generalno svaki sektor uzme i, po znacima navoda, oceni svoje ciljeve, ocenjuju ih principu od 0 do 1. 1 znači da je cilj završen, 0 znači da nije ni započet. Mi planiramo na 4-mesečnom nivou ili ti na tercijalnom, to smo nedavno uveli. I onda nam je donekle cilj da svaki mesec ocena bude u proseku 0,25, odnosno da bi na kraju prosečna ocena bila 1, što je idealno, ali ako bude 1 znači da su ciljevi ne toliko ambiciozno postavljeni, tako da neka realna slika da uvijek težimo ka 0,7, 0,8 oceni, idealno 0,9, to je onako, da kažemo, super smo uspeli. Na nedeljnom nivou imamo individualne sastanke, da kažemo, sa svim članovima produkt tima, da vidimo kako određeni ciljevi napreduju, ali to je više na nivou, da kažemo,
razmeni informacija i uopštene priče, ne te formalne ocene koja se zapravo dešava jednomesečno. I ne postoji moment, da kažemo, toliko prenošenja ocena između sektora, nego svaki sektor za sebe ocenjuje i na nivou, da kažemo, managementa se isto ocenjuju biznis ciljevi takođe jednomesečno. Jasno. Hvala ti. Bojane, kako izgledaju OKR-ovi u tom tomu? Mislim da ću da ponovim neke stvari koje su već Branimir i Nemanja spomenuli. Okej. Između ostalog, prvo i osnovno, i ovo je naš, mislim, treći pokušaj da to pravilno uvedemo, iako nijedan prethodni nije bio dovoljno dobar, ispostavlja se... Čujem neki eho? Ok, sad. Ispostavlja se da su svi oni ipak bili dobri, ali mi nikad nismo bili zadovoljni njima. Naša struktura je malo drugačija. Imamo jedan naš interni proizvod, ali mi feedback od customera dobijemo otprilike za 3 ili 4 godine, kada taj software se nađe u automobilima koji su prodati krajnjim korisnicima, tako da mi tražimo načine kako da dobijemo feedback ranije, tako da nisu skroz by the book, ali to je, jel te, fact of life, ne može sve da bude kao by the book. I naši sektori su poprilično veliki i kad imamo jedan proizvod, obično na tom proizvodu znaju da radi po 20-30 timova, znači ne pričamo o ljudima nego o timovima. Tako da nama su OKR-evi važni, prevazilaze važnost Epika, iako može više timova da radi na jednom Epiku. OKR-evi su važniji od toga i prvo kako smo to zamislili je bilo bottom up, da počne od timova. Naravno, to su Scrum Masteri i Agile coachevi drive-ovali, počinjalo je od timova, ali jel te da bi bilo stvarno usklađivanje ciljeva na nivou cele kompanije, ipak mora da počne i od menadžmenta jedan deo. Tako da u toj prvoj iteraciji mi smo videli da u buduće ne želimo da radimo individualne OKR-eve, sem sa ljudima koji to žele sami za sebe. Jer dešavalo se da imamo tim od 8 ljudi i 4 čoveka iz tog tima od 8 ljudi žele da postanu arhitekte sledeće godine. I iako vredi raditi na tome, ne može da se izađe javno da ti kažeš nekom drugom u timu kao evo ja želim da budem arhitekta, jer nisu više odnosi isti ako se zna šta je cilj. Onda smo rešili da to ostane na 1-na-1 sastancima, a da ciljevi i OKR-eve koje pravimo da se oni završavaju zvanično na timskom nivou. Tim da sam dogovori koji su njegovi ciljevi i da vidi kako se to poklapa sa ciljevima menadžmenta. Uglavnom, tu negde kad je počela iteracija 2, promenila se i naša organizacija, jer smo dobili drugog velikog customera, tako da sa promenom organizacije menja se i način kako radimo sa OKR-evima, ali otprilike počelo je ovako. Menadžment je rekao OKR-evi nisu obavezni, ali svako ko radi u management sloju, taj top level, on mora da radi na OKR-evima, da definiše ciljeve, key resultove i sa svojim timovima da nađe način kako će to da se prati. Timovi da li žele da oni prezentuju svoje OKR-eve koji, jel te, njihovi OKR-evi treba da predstavljaju 60%, da budu njihovi, 40% da dolaze od menadžmenta. To je ostavljeno kao slobodan izbor da li želi da se radi ili ne. Tako da sad imamo management koji radi top level OKR-eve i otprilike ono što vidim je da iz kvartala u kvartal, pošto mi ih pratimo na kvartal, definišemo i pratimo na kvartalnom nivou, oni otprilike ostaju isti, što je neki pattern koji se dešavaju u prvoj iteraciji kada smo imali neke sektore, top management koji je radio. Znači, ciljevi top managementa se ne menjaju toliko brzo kao što se menjaju ciljevi i key resultovi na timskom nivou. Tako da sad otprilike po 2-3 kvartala gledamo iste ciljeve i key resultovi koji se, jel te, menjaju sporije, ali imamo i timove koji dobrovoljno rade OKR-eve i oni, na primer, OKR-eve setuju na početku kvartala. Mi dalje imamo nešto što se zove
quarterly review, znači prezentacija ciljeva šta ćemo raditi, koji sektor raditi u narednom kvartalu i to se definišu koji su to objektivi i key resultovi i pratimo ih tako što prezentujemo trenutnu statistiku, trenutno stanje na sprint review-ovima koji se dešavaju svake druge nedelje. Znači sprint review, bez obzira da li radite Scrum ili Kanban, review se dešava na svake 2 nedelje i tu se otprilike pokaže da li ima napretka ili nema napretka. A management na svaka 3 meseca, oni na All-Hands svakog meseca prezentuju trenutno stanje, ali na svaka 3 meseca prezentuju da li smo ostvarili ono što smo hteli sa početka kvartala i prezentuju ciljeve za novi kvartal. Jasno. Kako? Da. Si htio još nešto da dođeš, izvini? Pa ne znam, mogu bi da pričam dosta, ne znam, ajde da ostavim. Možda će kasnije neko postaviti tako neko pitanje. Aj kad si već raspoložen da te pitam sledeće, jel znaš možda zbog čega je kompanija odlučila da implementira OKR-ove? Zašto baš OKR-ovi? Pa recimo da mi smo oduvek radili nešto što se zove Rumeltova strategija, to je pristup strategiji. Potražite na netu, to je jako često korišćeno, znači set nekih akcija za narednih godinu dana koje firma želi da uradi, kako želi da postigne neki cilj i ono što nam je falilo je da pratimo trenutni progres, jer imali smo otprilike 10 tih nekih koherentnih akcija, ali akcija ili se desila ili se dešava ili je završeno, ali nismo znali da li je bila, koliko je bila uspešna. Jer cilj nam je bio, na primjer, povećati broj zaposlenih u Beogradu, povećati sajt ovde sa 25 na 45. I mi smo to pratili, ali rezultat toga šta smo mi time, što imamo te ljude, šta su mi dobili za kancelariju, šta je tom kao firma dobila, to je izostalo i onda smo istraživali sa tom prvom reorganizacijom koja je bila 2017-2018. Mi smo htjeli da pređemo, da se ozbiljnije posvetimo tim outcome-ima, znači te naše akcije da li su dovele do nekih promena ili nekog boljitka za kompaniju, ne samo da li su urađeni ili nisu. I otprilike prvi Google search rezultat koji izađe za tako nešto je OKR i imali smo već neke ljude koji su došli u firmu na visoke pozicije koji su radile sa OKR-ovima u drugim firmama i onda se to polako stidljivo pokrenulo i pokazalo se da je ok, zato što nateralo nas je da razmišljamo na skroz jedan drugi način, bukvalno na svakom nivou te natera da razmišljaš više o outcome-u, zašto uopšte radiš ovo i da to kvantifikuješ i pokažeš svima pre nego uradite ovo. Tako da to je ostalo kod svih i rekli smo, iako prva iteracija nije bila dovoljno dobra, mi smo počeli drugu iteraciju OKR-eva, rekli smo svi nastavljamo sa njima, tražimo način da budu još bolji i zadnji rezultati koji imamo, to je zadnje moje istraživanje, pokazuje da u stvari sve kompanije tako rade. Znači niko nije zadovoljan kako to izgleda, a opet sve funkcionišu bolje sa tim što makar i na loš način rade OKR-eve. Jasno. Nemanja, znaš ti možda zašto je kod vas krenula priča oko OKR-ova? Saznao sam pre 5 minuta. Šalim se. Pa mislim, kao što rekao, ovo je urađeno pre nego što sam ja došao u kompaniju. Ljudi često kažu kao, no to je tako jer je tako radio Google, kao što Boki kaže, Googlaš OKR-ove, prvo je osmislio svoj, da kažemo, koncept, odnosno framework. Generalno, zašto je uvedeno jeste zato što smo želeli da krene da živi decentralizacija, kao što znate ili ne znate, Infostud generalno ima 9 svojih sajtova i nije realno da jedan čovek, po znacima navoda, ili jedan tim ljudi vodi 9 sajtova. Iz jednog ugla, s drugog to nije jedan sajt, to je tim ljudi iza toga i jednostavno nije moguće ispratiti progres, tako reći, i koliko oni napreduju u željenim linijama. Tako da, generalno je napravljeno zbog toga, da bi zaživjela decentralizacija, timovi su narasli, usložnjavali su se, a trebalo nešto da ih vodi u istom pravcu. Primer, imamo u nekim sajtovima po 6-7 sektora, gde svaki tim broji 5-6-7 ljudi, jednostavno 30 do 50 do 100 ljudi usmeravati k istom
pravcu, nije toliko jednostavno bez nekog alata. Probali se OKR-ovi i, da kažemo, relativno su ok zaživjeli. Nismo imali potrebu da ih menjamo, da menjamo na neki drugi framework, za sada nam ovo radi posao, što kažem, dok nismo uvijek ni zadovoljni, odnosno uvijek mislimo da mogu bolje da se napišu i na kraju svakog kvartala ili tercijalu kao mogli smo možda ovako drugačije, ali generalno smo zadovoljni u kom pravcu to ide i lakše se spuštaju, tako reći, određeni ciljevi do određenih individua i samim tim, to je jedan od razloga, mogu reći najveći. Jasno, hvala. Branimire, kod vas? Ja slično kao i Nemanja ne mogu da znam zašto, ali ja prilike kad sam došao u Humanity, mogu da govorim pitanje kada, zapravo to se dešavalo slično vreme. U suštini kompanija se pripremala za jedan veliki strateški zaokret u smislu tipa klijenata koje želi primarno da servira. I sad, da bi cijela akcija uspela, trebalo je prilagoditi proizvod i organizaciju i procese i mislim da su OKR-ovi izabrani kao jedan od načina da se taj novi cilj učini vidljivim i transparentnim i da otprilike bude jasno kako će svaki deo kompanije da doprinese tom cilju. U smislu da ako svi napori idu u istu stranu, da taj kolektivni napor bude veći nego kad bi svako na svoju stranu nešto pokušavao da pliva. Jasno, a kaži mi ovako sad, da kažem, već neko vreme živiš sa OKR-ovima u istoj kompaniji, šta si primetio da su možda plusevi ili minusevi OKR-ova? Mislim, definitivno ovo što sam pomenuo, a to je alignment strateški. Mislim da je primarni plus i nekako vidljivost, da kažem, na zašto se nešto radi, da svakom pojedincu bude jasno ako taj Jira task doprinosi nečemu, a to je nešto veliko što treba da bude rezultat. Onda rekao bih da ako poredim sa nekim drugim načinima tipa management by objectives, na primjer, mislim da je tu dobra stvar što su oni kao dekaplovani od kompenzacije, na primjer. I to dosta olakšava ocenjivanje samih OKR-ova. Da kažem, u mom nekom pređašnjem iskustvu, naravno to zavisi od konkretne implementacije MBO, ali čim je kompenzacija uključena u evaluaciju konačnu, onda tu dolazi do raznih različitih tumačenja, da kažem, ciljeva, da li jesu, nisu, koliko jesu, koliko nisu. Rekao bih da praćenje, ovo što sam pomenuo, je dosta bitan faktor i nekako kada stalno radimo i pričamo o tim ciljevima, mislim da povećamo šansu da ti ciljevi na kraju i budu ispunjeni. Hvala. I naravno ima prostora za napredak definitivno u narednim iteracijama. Ko što Boki kaže, uvek može još bolje, jel? Bojan, isto pitanje za tebe, šta si primetio kao neke pluseve i minuseve OKR-ova? U odnosu na već pomenute management by objectives, gde smo, čak i ja koji sam tad bio line manager, svi moji direct reports su imali 100% ispunjenost ciljeva, jer im je, bonus zavisi od toga i povišica. Čak i moj menadžer meni davao uvek 100% i niko se nije bunio. Kada smo u tom tomu, to nema nikakve veze sa bonusima i platama i time se stvara mogućnost da čovek odvali
baš nešto ambiciozno, znači Medior koji je došao u firmu rekao ja želim za 3 godine da postanem najmlađi arhitekta u firmi. Samo je, samo po sebi to je napravilo neke ciljeve koje on i neke akcije, neke njegove predloge koje ne bi on smeo da se usudi da mu i plata zavisila od toga. Tako da OKR-evi nisam čuo da su igde kaplovani, ali zato što prva knjiga koja se pojavila rekla nemojte da ih povežete, ali definitivno ne bi trebalo ni uspešnost ni tima, ni individua da zavisi od toga koliko je on uspeo u OKR-evima, zato što se oni postavljaju takvi da su ambiciozni i to ako su samo onako što kažu roof shot, ne onaj moon shot, znači ti ćeš samo malo poboljšati proizvod ili proces ili na čemu god da radiš, ali ako imaš hrabrosti da odvališ nešto, što se kaže moon shot, hoću da uradim to da bude 10 puta bolje nego što je sad, ako imaš tu slobodu, onda ćeš, i dobiti neku ideju koju ne bi dobio, kada bi bilo samo ono kada daj poboljšaj ovo 10% ili nešto tako. Sad, već sam spomenuo OKR-eve na individualnom nivou, gde naše i moje iskustvo kaže da ako pravimo individualne ciljeve koji su javni i transparentni svima, može doći do sudaranja tih ciljeva sa drugim osobama, gde bi nama, a nama je cilj u stvari da se svi oni sinhronizuju i da se uskladi, da zajedno rade, bez obzira što će na kraju jedan od njih postati team lead ili arhitekta, a ne i onaj drugi. Tako da mi smo rekli, hajde da stanemo na timskom nivou. I nego dobre prakse koje smo videli, napravili smo bakete iz kojih bi mogli da dobijamo šta su to neki naši ciljevi. Tipičan bucket je, na primjer, process improvements, drugi bucket je people improvements, znači stanje u timu, health check, regularni, koliko smo dobili unapređenje na kraju godine, to znači da su i management zadovoljan kako smo radili, kakav feedback smo dobili od ljudi, kako smo mi radili, znači to je drugi bucket i još neke tako bakete smo pravili. Naravno ti baketi nisu nešto sitno, vrlo verovatno svaki tim razmišlja i o svom procesu, i o svojim ljudima, i o svom proizvodu. To je otprilike 3 osnovna, odakle smo mi izvlačili ideje za kako da se unapređujemo, a ono što management, na primjer, pored ovih stavki je dodao je, na primjer, i profit. Uvek ima negde, želimo da profit bude veći, to ne znači da zaradimo više, to jako često zna da kaže nekim timovima, ajde da vidimo da li možemo da smanjimo, tipičan primjer je da smanjimo cenu naših, koliko plaćamo za naše cloud servise koje uzimamo od Microsofta, Amazona i tako dalje. Tako da, eto, produkt, to je nešto što je ovako lako pamtljivo, produkt, people, performance i profit. 4P, baketi kao izvor ideja odakle da počnemo sa nekim OKR-evima, gde je naravno najzanimljiviji za Scrum Mastere rad na procesu, a za produkt ljude rad na produktu. Jasno, hvala. Nemanja, isto pitanje, znači gde ti vidiš neke pozitivne, negativne strane OKR-ova? Pa vidim nekih par, tako reći, pozitivnih momenta. Jesu jedno od meni najbitnijih jeste zadržavanje fokusa na glavne prioritete koji su definisani na biznis nivou, odnosno da svaki član tima zna, tako reći, kojom prineća ili ti ostvari jedan od glavnih ciljeva biznisa, ne mora biti ni glavnih, ali generalno nekad primarno definisanih. Drugi cilj, odnosno drugi benefit koji vidim jeste da svi sektori jedne kompanije, kada imaju iste krovne ciljeve, gledaju kako iz svojih cipela mogu da doprinesu biznis ciljevima. Samim tim postoji to usklađivanje i ta neka timska hijerarhija između raznoraznih sektora i na neki način jedni drugi motivišemo da bi što lakše ili što brže ostvarili određeni cilj. Neki, da kažemo,
treći benefit jeste posvećenost tima. Dolazim donekle prirodno kroz onaj prvi da zadržavamo fokus na glavne stvari. Kao što Boki reče, nama ovo nije mera performansa određenih ljudi. Ovo je jednostavno mera da vidimo koliko smo blizu zacrtanog cilja. Oni jesu najčešće ambiciozni i to otvara tu slobodu da ne zavisi ti plate, ne zavisi ti bonus od ostvarenih ciljeva, nego jednostavno to se određuje tvojim radom i nekim drugim metrikama, a generalno je ovo u cilju biznisa, da biznis što brže napreduje. Samim tim to je četvrti, tako reći, neki benefit, jeste što na ovaj način izlazimo iz neke zone komfora, postavljamo sebi ciljeve koji su za 20, 30, 50% ambiciozni od ono što bi možda inače postavili kao cilj da bi bili u sigurnoj zoni i da bi ostvarili rezultat 100%. Peti ili koji već benefit jeste transparentnost među sektorima, odnosno mi ne krijemo, tako reći, ciljeve među sektorima, jednostavno mi iz produkta znamo ciljeve bilo kog drugog sektora, ne znamo ih napamet, možemo ih pogledati u bilo kom momentu. I to takođe donosi do te, da kažemo, neke sinergije svih timova, da ukoliko je potrebno pomoć jednom timu, drugom i ostalo, jednostavno ljudi ne uprezaju da ako vidimo da za nečim kaskamo pomognu ili pa ovi što kaskaju traži pomoć od ovih što su, na primjer, već ostvarili većinu svojih ciljeva. Interesantno što niko nije rekao minuse. To bi bilo sledeće pitanje, da, dobro. Ili imaš neki minus? Pa imam jedan. Generalno minus jeste, bar kod nas, malo teža izmena ciljeva u periodu kada oni trenutno žive. Odnosno, ako smo definisali ciljeve danas za period od 3-4 meseca, koliko god, mislim ne često, ali možda se desi nešto na tržištu. Daćemo primjer korone koje se desile i verovatno je svaka kompanija pre korone imala neke ciljeve za taj prvi ili ti drugi kvartal 2019. godine, koji kad se desilo, svi smo menjali svoje ciljeve. Sad, to jeste donekle došlo prirodno, zato što globalna pandemija, bla, 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 pa svi smo se, da kažemo, zaustavili i rekli, ok, da vidimo da li se sve ovo realno. S jednog ugla, ali postoji oni, da kažemo, promjene na tržištu koje nisu toliko globalne. I onda u zavisnosti od nivoa složenosti hijerarhije u kompaniji, potencijalno jeste teže promeniti određene ciljeve. U tom nekom smislu da posle mesec dana možda možemo da uvidimo da nešto nema smisla, time se oslobađa prostor određenih timova ili određenih ljudi, pa sad da li nadopunjavati njihove ciljeve, zameniti njihove ciljeve, ljudi mogu da se osjećaju potencijalno loše, kao krenu sa nečim da se bavim mesec, 2 dana i onda sam skonto da to nema smisla, ili mi je rečeno da nema smisla, što je još gora situacija. Ali eto, to je, da kažemo, neki minus koji sam ja generalno do sada uočio. Nije toliko čest, nije nešto što se dešava, da kažemo, svaka 3 meseca, bar neko od nas, ali može da se desi s vremena na vreme i ne treba se osjetiti loše zbog toga, ali ipak, s obzirom da nije tako često, dešava se da se ipak ljudi osjećaju lošije zbog toga. Eto, to je, po mom mišljenju, neka negativna strana. Jasno. Čisto da proverim, Bojane, Branimire, da se niste vi setili neke negativne svojstva OKR-a? Ne? Pa, negativno, generalno nikad nije zbog OKR-eva, više zbog samih ljudi. Evo, na primjer, ovo što je Nemanja rekao, znači nama se dešava često i da moramo da odustanemo od nekog cilja za koji smo bili baš zagrejani, ali to je realnost i mi to lagano, promenimo u toku kvartala, iako, ljudi se ne osjećaju srećno i misle, ovaj management svaki čas nešto menja, ali u suštini došao nam je customer, može da ti dođe Google, naravno da ćeš da batališ sve i posvetit ćeš se tom jednom novom projektu. Mada se češće dešava da nešto što smo mislili da je izvodljivo, u stvari totalno neizvodljivo i da bolje da resurse usredsredimo na nešto drugo. Jer nismo mogli, mi smo kao zacrtali cilj, ali taj cilj ne mora uvek da bude ostvarljiv. Tako da, uvek je sami OKR-evi kod nas šta su izazvali? Izazvali su nelagodnost kod produkt ljudi, jer do tada mi smo... Timovi su se osjećali kao da
tako je bila struktura da smo radili na proizvodima gde su nam feature-i, capability ili kako god dostavljani od strane produkt ljudi, a timovi nisu bili uključeni u taj proces. To može da izgleda kao outsourcing kompanije ili feature factory ili kako god, dok kada smo rekli ajde dovedemo OKR-eve za proizvode, za same produkte i da pokušamo da u svakom epiku koji pravimo ili user storiju opišemo kako on doprinosi rešavanju nekog problema ili poboljšanju nekog OKR-a, nateralo je produkt ljude da porazmisle o tome. Tako da kako su se one osjećali, znam da nije baš bilo isto kod svih ljudi, ali opet kažem, nije to problem OKR-eva, nego je to problem, ajde da kažem ovako, te neke kao radikalne transparentnosti. Da ne samo da svi radimo isto, nego da svi počinjemo da razumemo zašto to radimo tako. Tako da, to je neko moje iskustvo, da. Jasno. Najbitnije. Hvala. Samo da proverim i sa Branimirom. Slično, nemam da izdvojim neku manu samih OKR-ova, više kako su isti bili primenjeni, pogotovo u nekim ranim fazama i neke dečije bolesti. Tako da i transfer na outcome pristup. Ovo je definitivno nešto na što konkretno mi treba da se fokusiramo. Jasno. Stiglo nam je dosta pitanja u chat, tako da bih ja prešla na ta pitanja, ali možda pre toga samo ako bi neko hteo da nam da neki primer bilo kompanijskog ili timskog OKR-a, čisto da oslikamo ljudima o čemu pričamo. Kogod. Mogu ja da počnem. Imam dva neka primjera. Mislim, u suštini baš iz perioda ili ovog, da kažem, shifta strateškog, gde smo trebali da obslužimo jednu novu, da kažem, grupu klijenata i da nam ona postane primarni izvor prihoda. Sad, da bi se to desilo, to je sad kao dan kontekst malo, da bi se to desilo potrebno je da izvršimo određene promene na samom proizvodu, konkretno jedan kompletan modul koji nije bio skalabilan zato što nije bio planiran za klijente te veličine, trebalo je da napravimo ponovo. Tako da, sad, izdvojio sam recimo ovdje bio company objective, je, kažem, product is ready for vertical X, kao primer, da kažem, anonimizovan, da kažem, za ovu priliku. I sad to je bio kao kompanijski, sad onda iz tog bi se izvlačio produktni cilj. I sad recimo ovdje je primer expand the usage of module X for existing customers. Znači to je kao bio produktni cilj za taj konkretan modul, da kažem, novi koji smo pravili. Jer mi dok smo ga pravili, mi smo ga polako puštali postojećim klijentima u nekim fazama. I sad dva key resulta za ovaj product objective, recimo bila M2M retention rate for existing customers is higher than 70% by the end of quarter. I drugi, more than 30% of customers have access to the feature X by the end of quarter. Znači, kao dajemo dva kao key resulta, da što više ljudi, da kažem, ili više od 30% klijenata dobije pristup tom feature-u koji pravimo, i drugi je vezan za to da kad dobiju pristup i da počnu da ga koriste, da ostanu tu, da kažem, da se ne vraćaju na stari modul. Jasno. Hvala. Nemanja, Bojane, možda timski, ako imate neki, čisto kao primjer. Nemanja, hoćeš ti? Mogu ja. Mislim, kao što sam rekao, nama su timski ujedno, odnosno biznis ciljevi su ujedno i na neki način ciljevi svakog tima ponosob. Sada ću jedan primjer od par godina ranije, u smislu imali smo jedan objektiv da jačamo komparativne prednosti za posetioca u tom nekom smislu i generalno unutar tog cilja, kako je vreme teklo, produkt ljudi su imali različite KR-ove. Jedno od tih je bilo, na primjer, istražena potreba na tržištu za kreditnim kalkulatorom do kraja XY vremena, odnosno do kraja nekog perioda. Posle nekog vremena objektiv je ostao isti, ali je
key result promenjeno, na primjer, definisane ciljne grupe i njihova potrebna za kreditni kalkulator, što je bio naredna faza, da kažemo, projekta. Treća faza projekta jeste bio kreditni kalkulator je zaživao na sajtu i osiguran XY interakcija na listingu. Kao što rekoh, nama su i svi drugi sektori, na primjer, imaju isti objektiv, jačamo komparativne prednosti za posetioce, da je, na primjer, sad banalizujem, tim prodaje unutar isto ovog cilja imao dovesti XY klijenata na isti taj kreditni kalkulator. I nastavilo se. U suštini, generalno nam je cilj da cela, da kažemo, da svi sektori, odnosno cela kompanija ima iste krovne ciljeve, jer time olakšavamo usklađivanje ciljeva, odnosno da svi sektori teže ka istom cilju. To je onako, da kažemo, koliko sam do sada imao iskustva, vrlo specifično, ali to je suštini to. Ne znam da li svima bilo jasno, nije lako tu, da kažemo, Excel strukturu ispustiti kroz priču. Lakše da šerujem ekran kao je vidi to, bilo bi malo lakše, ali okej, valjda se vidiš svaki. Mislim da si ti to solidno objasnio. Super, hvala vam na primjerima. Ja bih sad krenula kroz chat i pitanje iz chata, pošto imamo dosta. Luka pita koliko je uspešna inicijalna implementacija OKR-ova. Da li treba očekivati, da kažemo, neuspešnu onu postavku prvu, implementaciju, pa onda kao poboljšanja sa daljim iteracijama. Pošto ste manje više svi ste pomenuli kako je tu bilo više iteracija u samoj implementaciji, pa čisto je li to očekivano ili može iz prve da se potrefi, što bi se reklo? Kogod, ajde, Boki. Ajde. Ja mislim da za bilo kakvu promenu, ne pričamo samo o implementaciji novog frameworka za praćenje ciljeva, treba da prođe 6 do 9 meseci da vidiš šta si uradio. I kao rezultat toga može da bude, pa ovo nije baš dovoljno dobro, ajde probamo još jednom. Tako da mi smo, kako sam čuo, i ostali su imali po nekoliko iteracija, ne pričamo o kvarterima, nego na jedan način par puta pokušamo, pa onda na drugi način par puta pokušamo. Ali mislim da i u knjigama i u izvorima koje sam ja čitao kažu da prva iteracija skoro nikad nije uspešna i treba da prođe bar više od 9 meseci da osetiš šta je stvarno, zašto je teško raditi sa OKR-evima, iako zvuči lako. Tako da ne brinite se ako okinete iz prvog. Luka, jesmo odgovorili na ovo pitanje? Da, definitivno. Hvala. Dobro. Miloje ima onako jedan solidan komentar prvo, pa onda pitanje na kraju. Kaže, slušajući neke primjere upotrebe OKR-a, te implementacije me podsjećaju na sva ona ulepšavanja klasičnih KPI-eva gde je izvor problema kompanija koje ne uspeva da isporuči value koji je potreban korisniku, jer izvorište je zagađeno postojećom biznis kulturom, navikama, procesima. Dakle, OKR-ovi prate strukturu KPI-a i bez obzira što je tada fokus na outcomes, a ne na outputs, i dalje izvorište u klasičnim biznis ciljevima koji ne moraju biti user ili product oriented. Mislim da više potencijala leži u evidence-based management po Scrum.org-u, pristupu i povezanim key value measures, ali to je već tema za sebe. Dakle, pitanje za paneliste je kako osiguravaju da prvi pogled na svet, dakle onaj CEO, bude user product oriented. Znači, sa vrha. Kogod. Komentar ako ne odgovor. Ja ću dati komentar da je kod nas bilo poprilično lako, zato što naš CEO, da kažem, ima urađeno taj pogled, da kažemo, ka produktu, kao hrnutost ka korisnicima, generalno od starta
mislim, poslovi, infostud, polovni automobili, generalno svi proizvodi razvijaju inicijalno ka korisnicima, to je neka postavka kompanije od samog početka. Samim tim to se nastavilo na 4 zida i osiguranik. Generalno su nam svi proizvodi okrenuti ka useru ili ka produktu, tako reći, tako da nismo imali, odnosno ja bar nisam imao potrebe da ubeđujem Uxiova da je to dobra stvar. Niti on ima potrebe, odnosno da ubeđuje mene, donekle leglo prirodno i eto, da kažemo, ne bih imao, da kažemo, negativno iskustvo, bar ja nisam imao negativno iskustvo sa tim. Da, sad ovako čisto se nadoveže, mene zanima da li bi uopšte moglo da se implementiraju OKR-ovi, a da CEO nije on board? Teško. Mislim da je to stvarno teško. Generalno, neko ko određuje, po znacima navoda određuje budućnost kompanije, mora donekle da se složi sa tim. I to je isto okej, što ljudi treba da mu prenesu da ta inicijalna faza možda bude fail i sve ostalo, čisto da ne bude ono 100% očekivanje u prvom koraku, ali generalno mislim da je teško, da možda čak i nemoguće, bar ne na ovom tržištu, ne u ovoj kulturi. Negde drugi da se CEO potencijalno može izbaciti iz top managementa i pomeriti možda jeste moguće, ali kod nas teško. Jasno. Mile, neki komentar dodatni? Pa ne nešto pretjerano. Mislim, ovo jeste jedna složena tema, jer zaista to izvorište kad je zagađeno, taj pogled, onda se to spusti dole. Ja ti kažem, super, sve ovo, output se definišemo i to, ali ciljevi i kud ide generalno kompanija ako nije na pravom putu, onda super mi primjenjuju OKR. OKR-u se primjenjuju, ja znam 20 godina sam u NVO sektoru bio praktično i ne možeš napraviti nijedan projektni prijedloga da nemaš OKR definisan, ali to ne znači da su stvari postavljene kako treba. Zato mi je to bilo interesantno. Mislim, zašto sam spomenuo evidence-based management, zato što pogotovo to, čim si tu, znači da imaš i neki Scrum, Agile koncept prije, da imaš neke druge alate, tehnike, kulturu koje podržavaju taj koncept, pa u tom smislu sam neko da je možda bolje. A ovo ne mora biti, dođeš odjednom, ajmo preći na outpute, što ne znači da će to i uspjeti. Pa mi zato bilo zanimljivo čuti. Jasno, dobro. Imamo još jedno pitanje od Luke. Koji su common pitfalls za neuspešnu implementaciju OKR-ova? Koji su antipaterni možda? Može, naravno. Sa par iskustava iz tih ranih faza baby koraka. U suštini, inicijalno OKR-ovi kada su implementirani nisu bili spušteni na sve sektore. I onda konkretno mi kao product menadžeri dobijemo neki set ciljeva i key resulta i onda krećemo da se pripremamo za to i onda otkrijemo da, ne znam, engineering team ima svoje neke druge ciljeve koji uopšte nisu ti koji isti kao i naši. I onda tu bude varničenja, jedni vuku na jednu, drugi na drugu stranu, obično rezultat ne bude srećan. Tako da je to bila prva lekcija da se osigura da timovi imaju, da kažem, bar zajednički pogled na to šta treba da radi i šta treba da ostvare. Eto, to bi bilo od mene za taj jedan common pitfall. Jasno. Nemanja, Bojane, nešto još možda da dodate na to? Pa ja generalno imam dosta primjera. Između ostalog je previše QR-ova ili QR-ovi koji nisu merljivi, nego su uradi ovo ili čak želimo da ne znam šta uradimo koliko puta. Imamo neambiciozne objektive, key resultove koji su uvek isti, iako su dobro napravljeni i dalje su isti, iako se ništa ne dešava. A to je manje više to. Jasno. Luka, možda neko dodatno potpitanje? U principu bi me možda zanimalo da li postoji neki
antipaterni kada sama organizacija bira da li će uopšte da implementira OKR-ove ili možda neki drugi framework, jer nekako mi deluje kao da se svi sada dosta lepe za taj framework jer je popularan, a možda organizacija nije ni spremna za tako nešto i ne nalazi se u toj fazi gde bi zapravo dobila vrednost od toga. Možda je to neki komentar na to. Da, pa to se, mislim, super je potpitanje, se to super nadovezuje ono što smo malo prepričali za CEO, što je Mile pomenuo, to je recimo jedan od antipaterna, to je preduslov u stvari da uopšte se krene sa implementacijom OKR-ova. Možda ako neko još može da se seti još nekog tako, znači šta je preduslov da uopšte kompanija može da krene sa implementacijom OKR-ova? Pa, možda jedan od uslova, tako reći, da kompanija nije mala, u tom nekom smislu, da nije bukvalno mini, da ne broji 3-5 ljudi. U tom nekom smislu da nema neke velike svrhe formalizovati taj moment kao ciljeva. Ciljevi se svode na odluke 2 do 3 osobe i ciljevi se onda najčešće svedu na uradi ovo i završi ovo, što zapravo nije cilj, nego je to-do lista. I to je nešto što je onako, da kažemo, možda i u početku, dok se ljudi ne naviknu da pišu, da kažemo, ciljeve kao ciljeva, ne kao to-do liste, što ne je možda prirodnije. To je to možda, da kažemo, jedno od grešaka, tako reći, koji mogu da se zadese. Opet kažem, nije preduslov da kompanija ne mora biti mala, ali mislim da možda nije čak ni potrebno ukoliko tim ima 10 ljudi ili manje, kao da mi pravimo sad neke ciljeve, a generalno znamo 1 cilj, 2 cilja i to je to, mislim. Tim od 10 ljudi ne može da broji ne znam koliko ciljeva, jer realno nije fizička stvarima. Jasno. Boki, vidim da imaš ti nešto da dodaš. Pa da. Vezano za ono pitanje o CEO. U našem slučaju CEO nije upućen u to da smo mi počeli da radimo OKR-eve. Jednostavno, kompanija je veća nego kompanije koje imamo u Srbiji, to je sa kojima smo imali priliku da radimo, tako da mi imamo različite sektore koji imaju svoje vice prezidente koji odlučuju kako će se raditi na tom nivou, na njihovom nivou. CEO je zainteresovan da vidi neke, u ovom slučaju KPI-eve, najviše profit, ali i neke najvažnije brojke koje pokazuju koliko je core business napredovao u odnosu na, vrlo vjerojatno nije u odnosu na prethodne 3 meseca, nego na zadnju godinu. KPI-vi, svaki proizvod ih ima, za tom je, na primjer, tačnost searcha. Kada ti ukucaš nešto i mi ti izbacimo adresu, koliko često ti korisnik stvarno i ode na tu adresu. I to je jedna stavka, druga je stavka da li mu se smanjuje, da li smo precizno definisali estimated time to arrival. Neke metrike koje definišu naš proizvod kroz celu kompaniju. Ali kako se to radi, šta se radi na nižem nivou, njega ne interesuje i znam da neki business uniti nisu implementirali OKR-eve, neki jesu, to zavisi od tih ljudi koji su tu. Ali i pre toga mi smo kao tim imali timske OKR-eve dok kompanija još nije radila zvanično OKR-eve, ali nismo polazili od ciljeva samog proizvoda, nego smo ciljeve našeg podproizvoda ili čisto kao cilj smo postavljali kako da unapredimo efektivnost našeg tima ili tako neke stavke. Tako da u zavisnosti odakle uzmete da vam dolazi cilj i koliko je velika kompanija, različite stvari možete da dobijete. Tako da je ovo pitanje koje je postavio i Luka i Miloje, u različitim kompanijama različit će odgovor biti. Jasno. Hvala. Imamo još jedno pitanje od Luki i videla sam da je dole Milica nešto slično pitala, pa ću povezati ta dva. Da li ima smisla povezati OKR-ove sa kompenzacijom? A Milica kaže, često se pominje da nije dobro vezivati OKR-ove za kompenzacije, međutim, da li neko ima drugačije iskustvo, to jest da li je negde uvezan ipak sa individualnim ciljem kompenzacija na nekom nivou i kako to radi? Da li neko ima iskustva sa time?
Ne? Znam da smo kroz priču ovde par puta ste pomenuli, čini mi se Bojane da se ti pomenuo i Nemanja, da upravo ne treba povezivati kako bi moglo da se postave da ti ciljevi budu ambiciozni i da ljudi nemaju strah od toga da failuju cilj. Ako im je uvezan sa kompenzacijom, direktno će biti u strahu od realizacije. Ono se dešava, Boki, si ti pričao ono gde svi realizuju 100%. Jesi ti pomenuo, beše? Da. To je taj moment. Onda ako su uvezani, znači svi 100% ispunjavaju svoje ciljeve, niko ne maši, svi su sjajni. U stvari niko se ni ne strečuje. Samo kažu, siguricam je što da se strečujem kad mogu da dobijem manje para nego da radim lagano. Jasno. A mi smo imali čak i Izvini. Reci, Vrnje. Ne kažem, mislim čak i primere da se ciljevi setuju fazon mesec dana pred kraj u nekim, da kažem, situacijama i kao, el možemo ovo, možemo, ok, to je to. Ovo si već uradio, 100%, kao ćao, završili smo, proces ispunjen, ček, idemo dalje. Pa i MBO i OKR-evi su otprilike nešto što developeri zovu forma. Ajde samo da ispunimo formu. Na kraju krajeva oni ti neće pomoći mnogo da ti ne znam šta isporučiš nešto na vreme ili će kod da ti bude bolje ili nešto. Znači to i dalje developeri sami rade, neće OKR-evi to da rade. Tako da... Evo, Dušica je digla ruku. Dušica, izvoli. Dobro večer. Iz Infostud kompanije Nemanjina koleginica. Pa bih samo da dopunim kada smo mi zapravo failovali, a kao ne kompenzujemo OKR-ove raznim beneficijama, platom i bilo čime, a zapravo kada smo to radili da nismo bili toga svesni, pa prvi fail i kod prve interacije, mada i dalje ima toga, duše ne više u tolikoj meri, nadam se, ali desi nam se, da su nam ključni rezultati zapravo activity based, odnosno što je Nemanja rekao, neke kao to-do liste. I onda zapravo sve što smo radili u tom tada kvartalu, pošto smo ih uglavnom na kvartalnom nivou postavljali, zapravo bude sve ono što si ti radio ili tvoj tim što je radio u tom kvartalu i normalno je onda zapravo da tvoj performans zavisi od onoga što jeste ušlo zapravo u OKR-ove. Tako da na neki način jeste kompenzacija zavisila od toga, odnosno gledalo se šta si ti uradio. Ne na svesnom nivou, ali da, zapravo je bilo tako, ali ne bi to trebalo se radi i zapravo ključni rezultati ne treba budu. Mislim, može da se desi nekada su activity based, ali više treba da su merljivi i kao zapravo rezultat koji ti ostvaruješ. Tako da, to je bio fail, pa i fail jedan da podelim. A kakva je bila posljedica toga? Šta ste primetili? Znači, imali ste tu check listu i ljudi su išli po listi, to je bilo vezano za kompenzaciju i je li bilo nekih pozitivnih, negativnih stvari, šta se dešavalo? Da, zapravo, mislim, kasnije smo nekako skontali, povezali da jeste kompenzacija zavisila na neki način od toga, nikome to nije došlo svesno u tom momentu. Više što je bio problem jeste da nismo mogli da predvidimo, to jest nismo bili pametni šta ćemo raditi u decembru, na primjer sada 2021. Šta ćemo raditi u decembru 2022. jer smo de facto postavljali ključne rezultate kao aktivnosti s obzirom da je tržište promenljivo i da svi igramo na takvom tržištu, ne možemo znati šta ćemo raditi u aktivnost do tančina u decembru 2022. I onda smo se uvek pitali pa kako smo failovali, u oktobru se setimo da pogledamo krovne biznis ciljeve koji možda totalno odudaraju od tog kvartalnog cilja i nikako nismo mogli. Mislim, u većini stvari ih nismo ostvarivali. To što kaže Nemanja, nekad smo kao odustali od nekog cilja, zapravo ga se nismo ni setili, je došao neki drugi prioritet sprem okolnosti koje su se desile u tom momentu na tržištu. I onda smo razmišljali kako da budemo pametniji, odnosno kako da pametnije planiramo. Pa smo skratili taj period sa godinu dana na 6 meseci. Opet sa kvartalnim ciljevima koji su negde između kao neki checkpoint, ali su bili na 6 meseci i tek u nekom momentu smo mnogo više krenuli da razmišljamo o merljivim ključnim rezultatima
u većini slučaja, opet kažem, nismo savršeni i dalje, ne radimo sve po PS-u, ali se trudimo da razmislimo zašto nešto radimo i da vidimo kako to možemo da izmerimo i koji rezultat će nam reći da smo onda i ostvarili taj cilj, a ne samo da uradimo, lupam sad, da treba da se uradi marketing kampanja, da nam ne bude to ključni rezultat, urađena marketing kampanja, nego da zaista vidimo šta želimo time da povećamo, koju metriku povećavamo tom, na primjer, marketing kampanjom. Tako da smo krenuli mnogo više da se pitamo zašto, nego šta ćemo uraditi. Tako da, eto, to je bio rezultat. Jasno, hvala. Ja mogu reći jedan minus, možda koja Dušica nije toliko osetila. Minus je bio što su se, da kažemo, ti ciljevi, možda će glupo da zvuči, onako na neki način otaljavali. Odnosno, ljudi su shvatili cilj, aj samo da ga uradim jer onda ću dobiti bonus. Ja lično nisam osetio tako nešto na svojoj koži, jer nisam bio u tom, kao što sam rekao, nisam bio u tim inicijalno početnim fazama, tako da mogu da pretpostavim da jeste bilo tako. I imali smo, kao što kaže Dušica, imamo i dan danas to-do listu, odnosno kao uradi ovo u svojim ciljevima, gledamo da toga nema, ali je po meni glavna mana što da ljudi bukvalno shvati to uradi i uradit ću pa kako god. Ne hvatam onu poentu iza toga, nemam zašto to radim, nemam šta ja želim time da postignem, nego jednostavno kao napravi anketu, izmeri ovo, izmerio sam i šta s tim brojkom dobio, pa ne znam, meni je bilo da izmerim. To je, da kažemo, jedan minus. Generalno, ukoliko se na taj način postavi da cilj bude bilo kako kompenzovan, ljudi će gledati da ih uvijek imaju 100%, a ne da gledaju suštinu iza toga. Jasno, hvala. Htjela sam da postavim pitanje svima na pozivu. Da li možda neko ima iskustvo sa OKR-ovima kao ličnim ciljevima koji su vezani za kompenzaciju? Da, ne? Ja imam par primjera, ali ne lično. Pa ne, rekao zato da proverim prvo da li ima neko možda na pozivu, ali niko se ne javlja, tako da ću pretpostaviti da nema. Kaži, Boki. Pa mi ovdje, sad ne znam kako je struktura ljudi na ovom sastanku, ali mi panelisti uglavnom pričamo o IT delu kompanija, gde mi želimo da vidimo outcome, ali OKR-ovi se koriste ne samo i u IT-u, znači čak i u prethodnoj firmi koja je bila IT kompanija imali smo deo koji je se bavio salesom. Njihov zadatak je bio ne output, nego outcome. Želimo da prodamo ovo naše toliko i toliko customera i ti sales ljudima su plate ne toliko velike, ali su im bonusi veliki na osnovu toga koliko su kupaca našli. Tako da li je to posredno ili neposredno, ne znam, ali oni dobiju naprijed KPI u narednom kvartalu bi trebalo da toliko i toliko prodaš i ako oni ostvare te KPI-eve, oni i dobiju bonus. Tako da njima cilj jeste cilj im je što više, a ne da predvide unapred koliko će da pogode. A možete zamisliti kako je onim ljudima koji rade na pokretnoj traci, da to tako nazovemo, njima cilj je output, njima je cilj da što više odrade i vrlo verovatno na osnovu toga koliko su odradili dobit će neki bonus ili neće. I oni za to se i bore i to ih motiviše. Ali to nije ovaj knowledge work koji vidimo u IT-u. Tako da u zavisnosti opet ne samo od sektora firme ili pozicije, čak i od firme do firme iz koje je oblasti OKR-evi opet rade, ali ti output i povezani sa bonusima rade u jednoj vrsti kompanije, ali ne i u drugim. Tako da zanimljiva je tema. Jasno, sad ću da pozovem... Izvini, ako mogu, radio sam, evo, prošle 2 godine prije što sam promijenio firmu, upravo sam se bavio, i transformacijama u kompaniji i sad upravo razmišljam o tome kako smo neke stvari postavili i gdje naravno ništa nije vezano bilo za kompenzaciju. Ali negdje sam i otišao tamo u trenutku kad vlasnici i chief executive officer nisu izdržali, priroda im je prevagnula da povežu stvari s kompenzacijom, da nešto poprave i koliko znam i kako čujem upravo su rezultati katastrofalni. Jer negdje upravo u nekom dobrom smjeru kojem se kretalo pobjedila je ta neka kultura, evo sad je gospodin pričao o salesu, koji je direktno podsteknut da se bavi isključivo više, ne razmišljaš o posljedicama uopšte na bilo što se tiče van tog rezultata da prodaju više.
i to negdje kad se prelilo na proizvodnju, to jest na development, pokušaj da se to uvede, da se poveže čak i lični razvoj s nekim, koliko će ti plata rasti, šta će se dešavati, da li ćeš dobiti bonus i da to povežu sa da li smo povećali broj korisnika. Znači, koliko ja znam, reakcije su stvarno loše od strane i developmenta i ljudi, da ne govorimo o motivaciji. Mislim, najpoznatiji primjer propasti povezivanja kompenzacija, ona priča za vrijeme britanske vladavine nad Indijom, kada su tražili od seljaka da donesu što više mrtvih zmija, jer je bilo previše zmija. I onda rezultat je bio da je na kraju bilo duplo više zmija u Indiji, pošto su počeli da uzgajaju zmije i takve stvari. Tako da... Da. Htjela sam da pitam Luku i Milicu da li smo odgovorili na ovo pitanje za povezivanje OKR-ova sa kompenzacijama ili imate još nešto da prokomentarišete, dodate? Ja se zahvaljujem, mislim da za ovaj panel ok. Ok, Luka? Da, takođe, mislim, to je u principu to i bivši kolega koji je možda imao takvu neku situaciju, složio bi se i on sa nekim takvim komentarima, najviše što je sve, da kažem, nekako postalo kao carrot on a stick, pogotovo jer su ti OKR-ovi bili nekako i vezani za lični razvoj i slično, i to je nešto što sam siguran da ne želimo postignemo takvim nekim frameworkom. Jasno. Vidim da je Vladimir postavao u chatu, kaže postoji adaptirana verzija OKR-ova koji se zovu OIKR, gde definišu sve inicijative koje dovode do ostvarenja ključnih rezultata. Na taj način se izbjegne da postoje aktivnosti u KR. I podelio je članak na tu temu. Čisto sam htjela kad smo već ovde da pomenem i taj deo. A imamo pitanje od Nenada, da li neko ima iskustva sa aplikacijom za postavku i praćenje OKR-ova? Kaže profit.co i Perdu sam video do sada. Da li ste koristili neke alate za praćenje OKR-ova? Mi ne. Mi smo koristili Confluence. Naravno, to nije, mora da znaš koja je adresa da bi došao pogledaš te OKR-eve. A ono što sad koristimo je GTM Hub. Šta je to? To je baš OKR tracking tool, kao i ovi ostali. Nisam ulazio u razloge zašto su njega izabrali, pošto imamo delove firme koji evaluiraju sve te toolove, jer kad se nešto kupi, treba se kupi za 5000 ljudi. Uglavnom, i Perdu je testiran i da li beše MIRRO i još neki su to bili, znam da je bilo 5-6, uglavnom na kraju je izbor pao na GTM Hub, ali opet znate, verovatno je ne samo funkcionalnost, verovatno i cena u pitanju i jednostavnost. Da li neko drugi na pozivu možda ima nekog iskustva sa alatima za praćenje OKR-ova? Sem Excel. I PowerPointa. I Confluence. Dobro, Nenade, jel ti imaš možda nekog iskustva ili se pripremaš za neki alat pa zato pitaš? Pa postoji, pripremamo se ja sam direktor produkcije u The Guardianu, pripremamo se generalno neku varijantu OKR-ova da pokušamo da uvedemo. Mi smo digitalna agencija koja je onako regionalna i onda imamo dosta različitih unita i timova i sve ostalo. Ono što, da kažemo, bi hteli da postavimo je, pošto niko kao nema direktno iskustvo, ja imam u neku ruku, davno, tamo još samo 2015. 14. sam se dotakao toga, ali gledali smo da nađemo neki tool koji će biti intro za OKR-ove, u smislu da se lako može navoditi ljudi kako da kreiraju inicijative i sve ostalo, a onda da ih i prate na neki način, da imaju neke remindere i te stvari. Profit.co sam do sada, u fazi testiranja, delo je dosta dobro i dosta jednostavno, a može biti dosta kompleksan, naravno, ako se razradi, tako da
nemam nekih, da kažemo, predloga, samo sam, evo, pošto sam u toj fazi, interesno da li još neko ima neki. A Boki, hvala za ovaj GTM, pogledat ćemo, ovaj GTM Hub. Samo deluje mnogo glomaznije, na primjer, nego Profit. A ja se srećem, ja nisam ulazio u mnogo detalja. Dobro, hvala. Hvala svima koji su podelili knjige. Ja sam inicijalno podelila knjigu koju je Boki pomenuo, Rumelta, pa sam podelila koja je knjiga u pitanju i podelila sam knjigu za OKR-ove sa kojom je sve počelo, Measure What Matters, a vidim da ste vi dalje u chatu delili slične knjige, to je knjige na temu OKR-ova, hvala za to. Da, sada već ima dosta materijala što se toga tiče različitih autora koji su izdali na temu OKR-ova, tako da svako može da pronađe, da kažem, format i pristup celoj temi u kojoj mu najviše odgovara. Tako da hvala za to. Ali to je to što se tiče naših pitanja, pa sam samo htela da proverim da li ima neko još pitanje ko možda nije stigao da napiše u chat ili hteo da napiše u chat, slobodno uključite se ako imate još nešto. Ne? Dobro, izgleda da smo onda došli do kraja našeg druženja večeras. Hvala puno panelistima što ste podelili iskustva sa nama i hvala puno svima koji ste bili večeras sa nama u ovom broju. 28 ljudi je ostalo sa nama do kraja. Bila je zanimljiva tema, nadam se da ste čuli neke korisne stvari. Snimak svakako ostaje, podelit ćemo ga na našem YouTube kanalu, tako da možete da se vratite ukoliko ste nešto propustili. Komentari, samo da vidim. Aha, Miro kaže korisna sesija, Boki ima dosta knjiga, Outcomes versus Output je dovoljno dobro za početak, hvala Boki. Dobro ljudi, čisto da proverim da nema još neko nešto možda da doda, prokomentariše. Ne? Onda hvala vam svima i toliko za danas. Pozdrav!